Uyu mushinga wa gari ya moshi hashize igihe kinini twese tuwutegereje ko wubakwa mu rw'imisozi igihumbi nk'uko byagiye bigaragara mu binyamakuru byinshi bitandukanye harimo na televiziyo y'igihugu. Gusa banza wumva aya makuru atangajwe na Perezida w'u Burundi agira ati uru rugamba rwo kubaka iri barabara ry'indarayi rwari rworoshe ko turutsinda. Ubu mugambi tuwusangiye Tanzania, Burundi n'igihugu cya Kongo. Umunyamakuru w'Igihe yakojeje baba muri wino maze arafinyora arandika agira ati habonetse amafaranga azubaka umuhanda wa gari ya moshi uva Tanzania mpaka i Kigali. Aha hari ku ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022. Uyu muhanda wa gari ya moshi biteganijwe kuzahuza ibihugu birimo Rwanda, Tanzania, Burundi ndetse na Uganda, hakiyongeraho na Kongo. Ese byaba byaragenze gute kugira ngo twisange twatewe umushoti kuri uyu mushinga, ko byamaze kugaragara ko uyu mushinga ugiye kubanza kubakwa mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi? Hanyuma se ku ruhande rw'u Rwanda imyiteguro igeze he? Hari icyizere ko gari ya moshi izahagera mu wuhe mwaka? Ese byaba biterwa n'ubushobozi cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma mu idindira ry'uyu mushinga? Ibi byose nibyo tugiye kugusobanurira muri iyi video. Icyo usabwa ni ukureba video mpaka ku musozo ugasobanukirwa. Iyi nkuru birashoboka cyane ko nawe atari ubwa mbere inyuze mu matwi yawe, gusa nyemerera tuyirambure nkubwire iby'amatwi yawe atumvishe kuri uyu mushinga. Ndagusaba ukanda subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu nk'ibi byuje ubudasa. Nyemerera twubike amacupa maze twubure inyandiko zigira ziti u Rwanda ruri mu bihugu 13 bya Afurika bitigeze bigera aho bihurira n'umuhanda wa gari ya moshi mu buryo bwari bwo bwose. Icyarimwe u Rwanda rukanisanga mu bihugu 16 bidakora ku nyanja muri Afurika. Ibi bihita bishyira igitutu gikomeye kuri leta y'u Rwanda cyo kugorwa no kubona uburyo bwihuse kandi buboneye bwo gutwara abantu n'ibintu. Leta y'u Rwanda yagerageje uburyo bwinshi mu guhangana n'iki kibazo, gusa kugeza uyu munsi uburyo buhari dukoresha ni indege ndetse n'imodoka. Ingendo zo mu kirere birazwi zirahenze cyane, naho imodoka zo zikaba zigenda buhoro. Ikindi kandi bimwe mu bituma ibicuruzwa byo mu Rwanda bihenda cyane ni urugendo rw'imodoka bikora biva ku cyambu cya Dar es Salaam bigera mu Rwanda, kuko bitwara igihe kigera ku cyumweru kugira ngo bishyike mu Rwanda. Birumvikana amafaranga byari kugurishwa ariyongera. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yagerageje gushaka igisubizo kirambye, kubera ko inzira zo mu mazi zidashoboka bitewe n'uko u Rwanda rudakora ku nyanja, hanyuma n'ubwikorezi bw'indege bukaba buhenze cyane. Ikarita yari isigaye n'imwe yonyine yo gushaka gari ya moshi izahuza ibi bihugu bya East Africa birimo Rwanda, Tanzania, Burundi, Uganda ndetse na Kongo. Uyu mushinga kandi utagira ngo ni mushya, kuko watangiye kwigwaho guhera mu 1980, aho umuryango urebera uruzi rw'Akagera wari uhuriweho n'u Rwanda, Burundi, Uganda ndetse na Tanzania. Icyo gihe biyemeje ko bagiye gushaka uburyo hazubakwa inzira ya gari ya moshi izahuza ibi bihugu byombi. Gusa byaje kurangira iki gitekerezo kidashyizwe mu bikorwa. Nyuma yo kwinjira mu kinyagihumbi gishya mu mwaka wa 2000, umuryango wa Komesa nawo wagerageje uyu mushinga ariko bikomeza kunanirana. Nyuma y'aho u Rwanda rugiriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu mwaka wa 2007, ibintu byahise bihindura isura. Uyu mushinga urihutishwa. Mu 2014 inyigo y'umushinga yahise ikorwa hagati ya Tanzania ndetse n'u Rwanda, nk'uko byanagaragaye mu mashusho byemezwa na His Excellency Perezida Paul Kagame ndetse na nyakwigendera Perezida John Pombe Joseph Magufuli. Aha ibyemejwe n'umushinga uhuriweho wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uva Isaka muri Tanzania ukagera i Kigali mu Rwanda. Tanzania yagombaga kubaka kuva Isaka ukageza ku Rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. U Rwanda narwo rukubaka kuva ku Rusumo ukagera i Kigali. Nubwo uyu mushinga wari mwiza ariko ntabwo ibihugu byombi byari bifite ubushobozi bwo kuwushyira mu bikorwa. Ni muri izo nzira rero hatekerejwe gushaka abashoramari ndetse n'inkunga. Bahise begera Banki y'Amajyambere Nyafurika kugira ngo ibatere inkunga ndetse ibahe n'inguzanyo. Ku ruhande rw'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2020 imyiteguro ya mbere nko gutera impamba ahazanyuzwe uyu muhanda byari byararangiye. Gusa kuri ubu Rwanda rwatewe ishoti muri uyu mushinga, hanyuma igihugu cy'u Burundi ku bufatanye na Tanzania ndetse na Kongo biyemeza kuwubaka bonyine.
kandi uyu mushinga utangira Burundi nibwarimo nk'uko tubikesha Kigali Today. None kuri ubu umuhanda ugiye kubanza uci Burundi mbere yo kubakwa mu Rwanda. Ese ni irihe turufu Burundi bwakoresheje ngo bugere kuri ibi byose? Hanyuma se mama, amafaranga u Rwanda rwabuze Burundi bwo bwayakuye hehe? Twibuke twese Burundi busangiye ikibazo kimwe n'u Rwanda cyo kudakora ku nyanja, bigatuma ibicuruzwa bigera muri ibi bihugu bihenze cyane bitewe n'ikiguzi cy'ubwikorezi. Gusa akenshi imishinga nk'iyi ya gari ya moshi yagiye yihutishwa henshi hagamijwe gutwara umusaruro ukomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi kuri uyu mugabane nta na hamwe hari umusaruro nk'uyu ku bwinshi nko mu gihugu cya Kongo. Ibi rero nibyo bihita byemeza neza ko gari ya moshi izaza mu Rwanda igomba guhita ikomereza i Goma, ndetse na gari ya moshi izubakwa mu Burundi nayo ikazakomereza Uvira ndetse na Kindu muri Kongo. Izi nzira zose zikaba ziganisha ku duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Mu busanzwe mu gihugu cya Tanzania batangaza ko kubaka ikirometero kimwe cy'uyu muhanda wa gari ya moshi bibatwara hagera kuri miliyari 5 z'idolari. Hanyuma mu Rwanda nk'uko izina ribigaragaza riti ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi, aya mafaranga ahita yikuba kabiri, kuko kompanyi z'Abashinwa zishinzwe uyu mushinga zagaragaje ko mu Rwanda bizatwara hagera kuri miliyari 9 z'idolari kugira ngo ikirometero kimwe cy'uyu muhanda cyubakwe mu Rwanda ku mpuzandengo. Kandi iyi nzira ya gari ya moshi mu Rwanda yose ikaba izabireshya na kilometero 300. Iyi ngingo ni imwe mu byatumye abafatanyabikorwa batangira kugira ingingimira, hanyuma uyu mushinga bawugendamo biguru ntege. Mu isi y'ubucuruzi nta mafaranga y'igishoro aba menshi, ahubwo inyungu azabyara nicyo cy'ingenzi. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 habayeho ikintu gikomeye cyane, ari nacyo cyahise cyanzura aho uyu mushinga ugomba kubanza kubakwa, kandi aho si mu Rwanda. Mu kwezi kwa karindwi mu 2024 mu gihugu cy'u Burundi havumbuwe ubutare bwa kobalite bupima toni zirenga 12, bukaba bufite agaciro kabarirwa muri biliyoni 50 z'amadolari. Ikintu gitangaje kurusha ibindi ni uko ubu butare bwavumbuwe mu gihugu cy'abaturanyi buri mu bwa mbere bwiza buri ku isi mu cyiciro cya rare earth. Ubu bwoko bw'ubutare akaba ari bwo buri gukoreshwa cyane mu ikoranabuhanga hafi ya ryose ku isi, guhera kuri telefone na za mudasobwa ugashyiraho n'indege ndetse n'ibindi byinshi cyane. Kugira ubu butare bwiza ku rwego rwo hejuru byahise biborohereza amayira yo kubucukura kuko bukenewe cyane ku isoko mpuzamahanga. Perezida w'u Burundi yahise ashimangira ko igihugu cye kiri mu bikize cyane ku isi nk'uko yagiye abigaragaza mu biganiro yakoze. Nyuma yo kwerekana ubu butare igihugu cye gifite, kandi abashoramari bahise bamubaza uko bwazagera ku isoko. Iyi yahise ihinduka impamvu ikomeye kandi numvikana cyane ko ari bo bakeneye umuhanda wa gari ya moshi cyane cyane mbere yo mu Rwanda, aho uyu muhanda uzafasha igihugu cy'u Burundi kugeza uyu mutungo uhenze cyane ku isoko, aho ibihugu by'ibihangange biri kuwumaranira. Ikindi uyu muhanda ukaba uzahita ugezwa no muri Kongo, naho hari ubutare bwifuzwa n'isi yose. Bidateye kabiri u Burundi na Tanzania bahise begera banki nyafurika itsura amajyambere ngo itere inkunga uyu mushinga. Banki nyafurika kandi ni nayo u Rwanda rutezeho inkunga yo kubaka uyu muhanda, yahise bumva bwangu yemera kubatera inkunga ndetse ikanabaguriza agera kuri miliyoni 700 z'amadolari. Hanyuma ibyo Rwanda bisa naho byigijwe inyuma gato. Gusa ibi byose ntibisobanuye ko mu Rwanda uyu mushinga udakomeje, ahubwo banki nyafurika yabanje kureba hari inyungu cyane kurusha ahandi, bityo ibanza gushora no gutera inkunga igihugu cy'u Burundi kubw'impamvu twababwiye haruguru. Gusa nk'uko bigaragazwa ku mashakiro yose, gari ya moshi igejejwe mu gihugu cy'u Rwanda transport yahita igabanuka ku kigero cya 40%. Ibi bigatuma ibicuruzwa bihenduka, ihumanwa ry'ikirere rikagabanuka, imihanda ikagiramba bitewe n'uko hanini yangizwaga n'ibimodoka bitwara ibintu biremereye, ndetse serivisi zo gutwara abantu n'ibintu zikihuta cyane, hanyuma na ambutiyaje zikagabanuka. Rero uyu muhanda wa gari ya moshi mu gihugu cy'u Burundi birateganwa kuzubakwa igihe kigera ku myaka 6. Ubwo bigahita byumvikana neza ko uyu muhanda uzubakwa mu Rwanda guhera hejuru ya 2030. Ndabashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu mpaka ku musozo. Wasangiza iyi video inshuti zawe nazo zikamenya aho igihugu kigeze. Niba wakunze video kandi waduha like ugatanga n'igitekerezo muri comments.